So uSimon Munaka abaqale yayo podcast and lo podcast le run ama Nigeria. Yabona ke thina angazi ngabanye abantu kodwa thina souzulu asizingeni izinto ezihlanganise nama Nigeria. Ngibona uma uthi the only thing abanendawo nayo imali because uMejiwa uyahlupheka akwazi ukunikeza imali ama Nigeria babonthaya basho uMejiwa ngoba befuna ukwenza i-podcast nama Nigeria abahambe kodwa thina asizibandakanye nama Nigeria Nkosi yami beyekile ukusebenza nama Russia sebenza nama Nigeria khombisayo ukuthi labantu laba abantu abangena backbone abangastand for anything the only thing abanendaba nayo imali so mangafika ukuthi ubanikeza imali bazohamba ethu at some point you will decide ukuthi ufuna ukuba yini empilweni and you will decide ukuthi yini izinto that you stand for. You can't always be a slave for the bag. You have to stand for something. Le ndaba yabo ukuthi bona nje abazi ba stand for ntoni mangakubuza nje ukuthi yini kahle usima athi hayi ke mina istance sami sila kule even nale ntombazane le yala TikTok angiyazi igama layo le ezenza ukuthi woke kakhulu hlezi ikhuluma ithi mayikhuluma kuphume amatha athi mnyam khuluma isingisi esikhulu naye bengiyithembile bese la ntombazane bengayitshela ukuthi ngayosebenza nomane kodwa mfethu amantombazane ngeke wathemba amantombazane ngiyacikayo ukuthi la Nigeria are not even trying ukuthi aba create i-channel yabo ku YouTube ukuthi okay ke channel yosima le cha bathi abaqhubeke basebenzisa i-platform yabo okusho ukuthi thina ama subscriber so be subscribe ku channel yama Nigeria hayi kahle ni bafethu ani start serious.